Le uro stran od prestolnice, nedaleč od stresnega vsakdana, vas med zelenimi griči pričaka popolna oaza miru in lepote. Terme Šmarješke Toplice z bogato zgodovino med drugim ponujajo tudi najsodobnejši medicinski wellness in so znane po dovršeni estetski kirurgiji. Ekipi izkušenih strokovnjakov, ki v Termah Krka skrbi za lepotno medicino, se v zadnjem letu pridružil tudi priznani mednarodni kirurg dr. Siniša Glumičić. Činjenica je da je uvijek najljepše kad je netko prirodno lijep. Nažalost, nije to kod svih nas tako. Sad, imate varijante gdje lepotna kirurgija može napraviti stvarno jako puno. I može jednim relativno malim zahvatom čovjeku promijeniti cijeli njegov život na bolje. Ne? Mi možemo doslovce napraviti čuda od toga da možemo korigirati tijelo do skoro idealnih proporcija, možemo pomladiti lice, ukloniti bore, riješiti nos, riješiti klempava uha, ćelavost kod muškaraca, ali prije svega je najbitnije da čovjek ima zdravu psihu i da bude spreman riješiti tako nešto i živjeti život kvalitetni. Trend so minimalni invazivni posegi, ki pacijentu omogočijo hitro vrnitev v običajni življenjski ritem. Nakon jedno 10 godina, kad Mateja dođe nazaj i kad se koža malo spusti, onda dolazi u obzir takozvani quick lift. To je jedan manji oblik faceliftinga gdje ide jedna mala nježna incizija, rez ispred uha i malo ispod i onda kompletan dio obraza i vrata reponiramo i podignemo. Nekaj kilometrov stran pa vam je na voljo tudi eden najboljših wellness in design hotelov v Sloveniji, hotel Balneja v Termah Dolenjske Toplice. Vrhunskim wellness in lepotnim storitvam pridružujejo v zadnjem času vedno bolj priljubljeno naravno pomlajevanje kože z mezoterapijo. V srednjo plast kože, ki jo rečemo mezoderm, zato tudi naziv mezoterapija, ubrizgamo majhno količino večkrat zaporedoma snovi, kot so najpogosteje hialuronska kislina, vitamini, minerali, oligoelementi, da na bolj naraven način osveži, hidratizira kožo. Mezoterapija je relativno pri nas nova, čeprav je v bistvu metoda, ki se v Franciji in v Evropi posebej uporablja že vrsto let in se je dokazala kot zelo uspešna. Pri nas je pacientke treba na nek način nagovarjati in ko dobim priložnost, jih običajno zelo razveseli. Tudi po lepotnem posegu je dobro svoje zdravje in videz zaupati strokovnjakom. Zato vam v Krkinih Termah Šmarješke Toplice za kar najboljše rezultate ponujajo usposobljen zdravniški tim, 24-urno dežurno službo, luksuzno opremljene sobe, bazene in mnogo wellness tretmajev ter naravno prehrano, ker si zase lahko privoščite le najboljše.